яшиләрдей күркәм гаиләләр шушы матур галәмдә. Эшкә булган хезмәт белән үткәрәләр көннәрен, берсеннән-берсе матур ди. Кыз уллары белсәгез. Кайсы яктан сөйләсәң дә, сүз бетмәс инде беләм. Шушы матур гаиләләрнең берсеннән сөйнешле хәбәр алдым бүген. Радигыз белән инзиләбез, яратышып кавышканнар, туганнарны, дусларны, барыбызны бергә җыеп, никахка чакырганнар. Күңел күзем сезгә төште, нурдай балкыды йөзем. Аллаһ үзе юл күрсәтте. Никах көнегез бүген. Хөрмәтле килгән кунакларыбыз, хөрмәтле дин кардәшләребез, әйдәгез бергәләшеп алкышларга күмеп, үзебезнең яшь парыбызны шушы никах залына чакырыйк әле. Субханаллаһ, мәшаллаһ, субханаллаһ, мәшаллаһ. Һәм кул чабабыз җәмәгать барыбыз бергә. İşlerimiz, Radik Hamid'ler, Subhanallah, Maşallah, Subhanallah, Maşallah, Subhanallah, Maşallah. Elhamdülillah. Radik bir güne soru bilir. Min soruları bir yarat mı? Timşik hazır mı? Devamlı hazırım. Yıl yarım diye ettiler indi mi arkadaşlar? Şolay bir. Şolay burada inşallah bizden Hazretimiz birinde. Allah'a şükür kulaklarımız gelgen, şahitlerimiz var. İzlesin hazırdır mı? Әйдәгез, hayırlı сәгатьтә булсын дигән теләк белән үзебезнең яшьләребезне Хәзрәтебез янына утыртыйк. Без барыбызда тагын бер Субханаллаһ, Мәшаллаһ дип аларны үзләренең урыннарына утыртабыз. Рәхим итегез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип башлыйк әле сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә тотылганнар, безгә кадәр җирдә булганнар. Аллаһны бар һәм бер дип белгән бабалардан үрнәк аласы. Kim bulsam da, halkın mütkerinde yüz şiirme eden balası. Müslümanda bismillahsız iş bulmadan, Müslümanda bismillahsız iş varmadan, Bismillah'a başlayıları izgi işine hürmetli Nurullah Hazret uzak olsun hele sözüne. Allah'ın rahmeti olsun Nurullah Hazret. Biz rahmet sizge şuşun matur sözleringizge, matur tilekleringizge, hem kirekli vaazingizge. Subhanallah, maşallah. Indi cemaat şın ko'ngildan hazır qo'ynar olqishlar bilan o'zimizning yosh oilamizni ta'mirqat tabriklab ketinglar. Subhanallah, maşallah, subhanallah, maşallah, subhanallah, maşallah. Birsin suygan matur parlar, mangilikka deyip qavuşa. Күктән ингән сезгә изге дуа, язмышларны кушып язмышка. Бер-берегезне аңлап, санлап кына, үтегез сез тормыш юлларын, уртак итеп шатлык сөйенешен һәм бүлешеп тормыш сорауын. Күктән ингән сезгә изге дуа, яшь парларга теләп тигезлек, бәхетегез мулдан булсын сезнең, никахыгыз булсын гомерлек. Шунлыкта да гомерлек никахлар булсын. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, 3 türlü kişinin duası bir sözsüz kabul bula dedi. Bizning Tatar, Başkurt yaklarında, özümüzün urf adetlerimiz boyunca hayır fatihani hürmetli etilerimiz, hürmetli enilerimiz birip gider. Cemaat min şun ko'ngildan özümüzün hürmetli quda-qudagilarimizni biriga chaqirasım kela. Özümüzün Tatar adeti, Başkurt adeti boyunca Allah özlerimizning bolaların təbriklab ham urf adetini o'tab keta uchun. Rahim etiniz hurmatli qudagilar, hurmatli qudalar. Biz barımızda qo'l chaviylar jamoatchilikda da shunday matur mezgillar Neyse pay neydi süre bilen başlayımız. Hazır уже келin деп айтайын, кезелер қызым бейтен de олар. Миңа жақынырақ келин деп айта тұрған бір ұлым һәм келин. Бүгінгі матур күнігі, тантаналы күнігі менен құтлайым. Келесектен осылай матур, яқты, ата-әсейлеріңізді қадірлеп, біргелеп, бір-бірімізді аңлап яшәуге болған туғандарыңызды ұнытмаңыз. Әйтіп өткөн көп болдым қауышанып.
Birge yaşayık, matır bulayık. Bismillahirrahmanirrahim. Eydiniz bol bilen simak itigen özünüzün gelin keyimize. Tillerimiz bolmay. Demek balday temde bulhan. Hemen kuşağıyla subhanallah bey. Elbette radikli nasilisiyle bu da fayda dursun. Oğlum, senin de dilin balday temde bulhan. Bir-birine yaratışıp, yaratkan güzelde günceydin geldi. Subhanallah. Amin. Amin. Şunlukta da birge, tigiz, tatu, matur yaşasınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Biz evini hanaqta hürmet edelim. Şundan da kerak. O senin turmuş itasabı birlikte bir-birimizni уважайтыгыз, bir-birimizni hizmet ettiğiz, yaratığız. Bizden sizge tilekler şu. Amin. Hadi aşıkma, elle boylapta jiberersin. İjoğa fayda dursun için. Yaşau mümkün tugel. Şunsuz jirde bulmaz bizge son. Biz tuğandan alıp ahiretke kadar. Kirek enkey. Hayır, Fatiham. Hürmetli Kungeli gözüm sina düştü, nurday baldırdı yüzüm. Allah'ı üzü yol körsetti, nikah günü sizning. Adam bilen havadan ol, barlı bulup yaşaveler. Baxtli İslamşa yaşav, dilesin ferişteler. Diyeni bala hakkın, iskerde sizge nikah. Bir-birine hürmet hissi, artsınığına inşallah. Ömürge birge, baxtli bulup, matur yaşarga nasip olsun. Jirde tüngül kökten sizge nikah yazılgan. İmanı boyun esir jirin kaldırını unkılgan. Eden bilen havadan ol, barlı bulup yaşaveler. Baxtli İslamşa yaşav, dilesin ferişteler. Diyeni bala hakkın, iskerde sizge nikah. Bir-birine hürmet hissi, artsınığına inşallah. Baxtınız ömürlük, ömürünüz baxtli bulsun. Nikah ol, bir-birisini uşatkan canlarının öz hislerin cemiyetke bildirüleri. Allah koşkança yaşar biz deyip, bütün kişilik aldığında vədə birüləri. Nikahka salkın qarav, nikahsız yaşav ol, kileşek buğun aldığında jiniyetke din. Peygamberinin sünnet, yaşı fardına uğrını var. Bir Allah'ını zorlayırız, tevbe kılıp günahlarına. Kol ko'tarib qaraymiz, masjidlarga ilta hukma. Kimda ilta, kimda hum, izga amallar qilirga. Qolmahab inabig hum, masjidlarga ilta hukma. Kimda ilta, kimda hum, izga amallar qilirga. Qolmahab inabig hum. Ya Rabbim, kabullardan kıl, okulan namazlarını, sabırlıktan bir tutarma, her yıllar uzalardı. Zekatını riya kılma, başlarına yolunu, imanlı durmuşka yönen, siz günahlı kullarını. Manaradan işitilgen, Ağdan davışın tınla,
Allah Teala karşına namazına bakıp hırak mescitlerine ilde hudula kende hu izgir ameller kılırlar kalma hak ilerim hu mescitlerine ilde hudula kende hu izgir ameller kılırlar kalma hak ilerim hu izgir ameller kılırlar kalma hak ilerim hu mescitlerge ilde hukmak kimde ilde kimde hu izgir ameller kılırlar kalma hak iner bizlik hu Allah rahmet eylesin. Irte eli namaz okurlar, dua kılırlar da ihlastan. Ebi babay ağıruylu nesil, alar idi Nulla Abıstay. Jitip durur öldürürüz eli, jurnasına kırıp çıkarlar. Hatın kızının yavulup bir kenüvi, көрінмеген хәлләр bir файда. Qur'an оқимулла шуның өчен садақасын ала, ни җитми. Безгә әле иртә өлгерербез. Ашыгудан файда күренми. Урагасын кыш тотарбыз. Яки өлгерербез чыккач чалларга. Таш атканга таш белән атыр вакыт. Аш атудан куйган аларга. Төрле уйдырмалар, йөзләп сәбәп biz tabağız sıltav her işke. Özümüzge örnek, kileşekli savap kirek her işte. İrte tügül, sun buluğu mümkün. Nişi gitip iske alırlar. Ebi babay namaz okumadı. Ni kızganış bizning buğundan. Cemaat çınlıkta da enilerimizin, etilerimizin namaz okuğu Ebi babaylarımızın dualı buluğu şuşunday matur günlerini bizge көрге nasip etti. Hatırlasanız 50 yıllık, 40, 30 yıllık mına onda beyramlarımızda oturgan mümkünlük buldu mu iken? Elbette yok. Kazlar, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Barısında parlı ittirip işlengen. Kuda bener koysuz alıp geldi bana. Fatimiç böyle tutup duruyor. Subhanallah, subhanallah. Neçe gün pişirdiniz? Bir otna. Maşallah, maşallah. Cemaat görüyorsunuz mi? Bunda bağırsak, şek, kos. Gidip yeter mi iken bunda kadar olup kalıp riza bulup yatsın candan. Uz ortamdan yaxşı nasip olsa, bəxit var mı şundan yaxşırak? Şunu uyla, namazlığın kalsın, balalarga miras bolarak. Hürmetli Но кто смог, я очень благодарен вам за то, что мы рядом, мы вместе, за то, что вы друзья. И, конечно, родителям спасибо за доверие. Bu varlık Müslümanlardan sizge. Allah rahmet eylesin. Gelecekte senden dini jırlar, emlaklı jırlardan kütüp kalırız. Allah rahmet eylesin.